Inze kuba yari umuganga w'ikipe ya Rayon Sport, yari inshuti yabo magara, binavugwa neza ko kandi uyu mugabo yari nk'umubyeyi w'iyi kipe ya Rayon Sport. Nta gahinda kenshi rero ku ikipe ya Rayon Sport nyuma yo gupfusha cyangwa nyuma yo kubura umuganga babanye nabo igihe kirekire, imyaka irenga 30 yose abavurira. Benshi bakavuga neza ko igihombo gikomeye rero ku ikipe ya Rayon Sport. Ku itariki 16 mu masaha ya kumugoroba, mu masaha ashira saa 4 z'ijoro, nibwo mvikanye inkuru y'incamugongo ku ikipe ya Rayon Sport, ubwo babwiraga neza ko umuganga wari umaze hafi imyaka 30 yose abavurira yitabye Imana. Izina rye nta rindi ni Dr Mujemana Charles, akaba ari na se w'umuhanzikazi Queen. Ibi rero byaje bikurikirana n'undi mufana ukomeye cyane w'iyi kipe, nawe ejo bari bagiye gushingura, nawe witabye Imana yiyahuye bitewe no gutsindwa kw'iyi kipe. Benshi bakavuga neza ko gutsindwa kw'iyi kipe rwose bikomeje guteza agahinda abantu benshi batandukanye. Gusa ku ruhande rwa Mujemana Charles akavuga neza ko zimwe mu mpamvu zatumye yitaba Imana harimo uburwayi yatangiye kugira muri Nzeri mu mwaka wa 2025. Birumvikana ko rero yari amaze igihe kinini arwariye mu bitaro bya CHK. Ni umwe mu bagabo bari bafite amateka adasanzwe mu ikipe ya Rayon Sport, kuko yayinjiyemo mu mwaka wa 1995, ayinjiramo nk'umuganga nyuma y'uko yari umufana ukomeye cyane w'iyi kipe. Bivugwa neza ko yaje guhinduka umuganga wayo. Uyu rero ni umwe mu bantu bagiriye ibihe byiza mu ikipe ya Rayon Sport, avuga neza ko bimwe mu bihe atazibagirwa ari ibyabaye ubwo Rayon Sport yegukanaga igikombe cyangwa shampiyona mu mwaka wa 1997. Akavuga ko kandi n'ibindi bihe atazibagirwa ari ibi ikipe ya Rayon Sport yagize mu mwaka wa 2002 ubwo yatsindaga ikipe ya APR ibitego 4-1. Avuga neza ko kandi ari umwe mu bantu bagize uruhare rukomeye cyane mu izamuka rya Rayon Sport, ndetse yewe no mu bandi bantu bagiye batandukanye. Rayon Sport rero ni igihombo gikomeye cyane kuri iyi kipe, ni igihombo gikomeye cyane ku muryango nyarwanda bose muri rusange, kuko n'umwe mu bagabo bagize uruhare rukomeye cyane mu kubaka igihugu cy'u Rwanda, bitari no mu ikipe gusa, gushigikira umukobwa we Queen ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye. Dr Mujemana Charles ni umwe mu baganga bari mpuzamahanga mu byo kuvura abakinnyi. Yari yaragiye akora amahugurwa hirya no hino ku isi hatandukanye. Mu kiganiro yakoranye n'igitangazamakuru cyitwa Igihe mu mwaka wa 2018, yavuze neza ko we kimwe mu bintu bimushimisha muri ubu buzima ari uko ari umwe mu bantu bagira ubuntu bwo kuvura ndetse no kugira ibikorwa akorera muri iyi kipe ya Rayon Sport. Uyu mugabo rero mu kiganiro yagiranye n'Igihe mu mwaka wa 2018, byari ku itariki 14 z'ukwezi kwa 9 n'ubundi, yavuze neza ko yinjiye mu ikipe ya Rayon Sport mu mwaka wa 1995, ndetse yewe anavuga neza ko ari ikipe y'Inyanza hafi y'iwabo. Ni umwe mu bagabo bari barakoze ibikorwa byinshi bitandukanye, ndetse yaravuze ati si kenshi umukozi aramba mu bikorwa nk'ibi, ariko ngiye nari maze imyaka irenga 20 muri iyi kipe. Bakomeje kumubaza ibibazo bitandukanye. Icyo gihe ubwo avugaga ati natangiye kuvura muri Rayon Sport mu mwaka wa 1995, icyo gihe twe dufite umutoza mwiza, umuntu waje kunsaba kuvura muri ikipe ya Rayon Sport ni Paul Ruhamyambuga. Icyo gihe yari perezida w'iyi kipe. Nabitangiye ari ibintu bisanzwe, mbona ari nk'ikiraka, nta masezerano nari mfite icyo gihe, sinari nzi ko bizagera igihe nkaba umuganga wabo w'igihe kirekire. Uyu rero yaje kwajirizwa isano afatanya n'iyi kipe ya Rayon Sport. Avuga neza ko Rayon Sport ari ikipe ye cyane, ubwo yagiraga ati ni ikipe y'Inyanza hafi y'iwacu, natangiye kuyireba ndi umwana mutoya, nkuna ndi umukunzi wayo bisanzwe. Nyuma ngiye kwiga nize ibijyanye n'ubuvuzi, nabyo byaje gutuma nyizamo nk'umukozi, ariko birumvikana ko ndi umufana cyane. Uyu mugabo rero yaje kubazwa ibihe bikomeye cyangwa ibihe bigoye yagiriye muri ikipe ya Rayon Sport mu kuvura abakinnyi. Yavuze amagambo akomeye cyane atazibajyana muri ikipe. Yagize ati kera tugitangira ntabwo abakinnyi n'abayobozi bamwe bumvaga akamaro k'umuganga mu ikipe. Byagiye bigorana ko ugira umukinnyi inama ngo azikurikize, gusa gake gake byagiye bikunda kandi bigenda neza. Mu mwaka wa 2018 nibwo yaje kumubaza ati kuki urambye muri ikipe ya Rayon Sport binaka kageni, nta yindi kipe yigeze kugusaba ko mwakorana? Uyu mugabo yasubije neza ko bitewe n'urukundo akunda Rayon Sport, hari n'ikipe zikomeye cyane nka AS Kigali bize kumusaba ko bakorana ndetse bamwongereza n'umushahara, gusa we ntiyaza kubyemera bitewe n'uko ngo yakundaga ikipe ya Rayon Sport cyane. Avuga ko kandi ibyo ngibyo byose byari kimwe mu bintu bikomeye cyane yagombaga kwitwararikamo ndetse no gukora cyane.
uyu muganga kandi bakomeje kumubaza ati mu myaka myinshi yari ishize umuganga w'abakinnyi wagiye uhura n'imvune zikomeye z'ubwoko butandukanye, ese ni ibihe bihe bikomeye wagiriye muri iyi kipe n'abaye bavuzi cyangwa n'ibihe bikorwa wigeze ukora? uyu nguyu yaragize ati muri aka kazi rero nagiye mpura n'ibintu byinshi bitandukanye, uretse n'imvune napfushije abakinnyi benshi batandukanye. Umwe mu bakinnyi twapfushije ntazibagirwa cyane n'umukinnyi wapfuye mu mwaka wa 2003 yari imyugariro wo hagati yitwaga Gabe Jean Marie. icyo gihe twari tuvanye muri Tunisia, aza kugira uburwayi bwo mu nda, ntiyarwaye igihe kinini buhita bumuhitana. Abandi murabibuka ni ba myezamu wacu Mutuyimana Evariste n'umutoza wari wungirije wanadukina igihe kirekire cyane, ndetse bivuga neza ko ari imwe mu ngendo zikomeye cyane. Ku ruhande rw'abagize imvune zikomeye cyane ni umunyakenya ukomeye wavunitse mu mwaka wa 2005, yagiye mu bitaro byitwa Umwami Faisal amarayo amezi 6, nyuma ajya kwivuza iwabo birangira ahita ari ku mupira. Birumvikana rero ko muri aka kazi twagiye duhura n'ibikomere bitandukanye, ahari iyo biza kuba ari muri iki gihe twari bubashe kumuvura agakomeza umukino yakinaga. Muri iki gihe rero byakomeje kumubaza ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, gusa yagarukaga ku mateka ya Rayon Sport akavuga ko Rayon Sport ari zimwe mu ikipe rizamushimishije cyane, ndetse yewe ko ari zimwe mu ikipe afana yivuye inyuma. Ngayo nguko ayo niyo makuru ateye ubwoba yagiye agaragara hirya no hino. Gusa dukomeze kwihanganisha abakinnyi ndetse n'abandi bantu bafana ino kipe ya Rayon Sport, ndetse yewe tubabwire tuti nimwihangane kubura umufana umunsi umwe, undi munsi mukabura umukinnyi, ni ibintu bitaborohera kwakira vuba. Gusa none n'ubundi muri iyi si niko bigomba kugenda, ni rwo rugendo turimo, tugomba gukora ibishoboka byose tukamagana ndetse tukanakora cyane ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye. Reka dukomeze kubihanganisha, tubabwire tuti nimukomere, tubabwire tuti kandi ikindi mukomeze kwihangana, ni rwo rugendo rw'isi twese niyo tujya. Icy'ingenzi nuko dusiga amakuru meza cyangwa inkuru nziza imusozi tukazamenyekana, cyangwa tugasiga hari byinshi twakoze biruta ibyo twebwe twagiye dusenya buri munsi. Mwakoze cyane rero kubana natwe, mukomeze kwihangana. Abantu bazi abafana ba Rayon Sport, abakunzi ba Rayon Sport, mukomeze kuba hafi, mukomeze kubahumuriza, ntabwo biba byoroshye, kandi dukoze no kwihanganisha umuryango wa Queen Cha. Tubabwire tuti nimukomere nubwo bitoroshye, gusa nyine byose tuba tugomba kubicamo neza kandi tukabicamo twemye. Mukomeze kugira kwihangana rero, ikatuze kubana no mu bindi biganiro bitandukanye. Twagarukaga ku mateka ya Mugema na Charles, umwe mu bakomeye cyane mu ikipe ya Rayon Sport. Komeze kwihangana, Imana ikomeze kubahereza imitima ikomeye, kandi ntawamenya. Icy'ingenzi nuko dusiga inkuru nziza imusozi, bityo bikazatuvuganira hirya no hino hatandukanye.